Maingat na pig-akudiran kan Piudaran MDRRMO ang nag-aagaw buhay na motorcycle rider na naimbuelto sa road crash at tinampong sakop kan Purok 1 Barangay Agol Piudaran Albay pasado alas 11:05 nin aga kasuudma. Luway-luway na pighali kan responders an walang bitis kan motorista na nakasurok sa inuta na rim kan sa iyang wasak na motorsiklo. Mahihiling man ang nakaatog na motorsiklo sa tuong tabay kan biktima. Nagkalat sa lugar ang wasak na parte nin motorsiklo. Binisto ni Police Corporal Roosevelt Parpan kan Piudaran Municipal Police Station ang motorista na si Romel Torres I. Makiling, 47 anyos kan Barangay Mapaco, Ginubatan, Albay. Nagluluwas sa investigasyon, napig-iwasan kan driver kan kasabat na ba ni Torres na binistong si Randy Tunakaw I. Tenorio, 40 anyos kan PUB Corpus Masbate City ang nakaparadang tricycle sa nasambit na porsyon. Alagad nakaon kan ban ang linya ni Torres na nagresulta nga ni makasalpok digdi ang biktima. Nangyari 11:05 AM po. Si B1 inano niya yung lane, yung opposite lane, kinain niya yung opposite lane. Tapos si B2 nabangga si B1. Unfortunately po yung driver ng Honda Wave 110 ay namatay, and DOA po declared by attending physician. And yung backrider naman po is conscious naman. Apwera kay Torres, irido man ang kaiba kaining esposa na si Ami Torres I. Orofano, 33 anyos. Sigun sa sarong testigo, marikas ang padalagan kan ba na nauli sa nasambit na insidente. Ipigdara pa man kuta sa Piudaran Memorial District Hospital ang biktima, alagad ipigdeklara ining dead on arrival. Subal, may speedo, sabat ining motor. So motor, nakabirik pa siya rin, nakadatul so naipit so driver. So babae nakasabadig di gilid. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Piudaran Municipal Police Station ang suspect na mahahampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.